lo TUNI Kuki News hin bezose na bon chawin lem na hi win igam sung inam sung thuso ho aban banin het team na dibin hilchet na in ball kit no hitin hichi NACN Eastern Flank Hall SNA in Kuki Chaten ta chapani dei lo ta in thapi na chunguwa Kuki nampin ipona win tule tu a jong hi Kuki Inpi in jong nasata dem na abolin aban le nammi pi te ho Kuki Inpi in kiveng ta dinga jong het sa na ahin nei ti jong hi mo ai in hi chung changa thu iga het theine diu le mi pi ikiven bit theine divin hin se wi tin email ma ho hin ivet na hi le masanga meite ho to hung ke boy lai ba chu meite ho hin hang pi a hi Charles ho hi eisu sit pi wa hin ahin la Charles langa na tong ho leader ho hi koima ina tha pi bi se o hi aumpo in hi jong le tu chunga Christine ti ding ham I thing hlang chan pi tangkhul ho to hung ki do wa hi ivet na hi le aphat chenga hi Charles leader ho target ki bol jing da na hi akimo in hi chi phamo ki sale jingin ama sa jong chu I macha su se lo hel sei sit jong nei lo bol khel jong nei lo hita chu reverend hi in pastor hi in am boss pi ovin lampia in tha pi wa hi chiwa ko na hi I boi naw hung sang to hi in hi chiba na jong chu kultu wang kho attack hung ki bol na a Charles langa mo pu na nei leader ni jong ei ki tha pi ki ni ti ho jong hi mu a hi ni cho ai bet na hi le phamo ki sale jingin inam sungwa pathin hodan a hi lo le pathin ita sandan ho jong hi pateta kisim phat a hi lo le ki gel phat a hi tai ti jong hi inam mi pi head dinga iga phon do thewa hi in I topic wa ilut masang ven tu le tu a hi wa noi le si na World Cup ti football pe kichip goal si hi chi hi achil ha jing a hi achil ha jing lai a hi in jan hi a ki pan a hi in hichina a chu opening ceremony ti ding ham a hi lo le ama sapena ki pe chu a hi le South Africa le Mexico ana ki chim a hi in hichiwa hi Mexico in goal ni in goal zona ana nei ti mu a hi in tu jingka a chu Korea South Korea le Korea Republic le Czech Republic ho ana ki chim ki novin hichina a hi 1-2 in Korea in zona anan changki ne ti jong chu iga he the dewa iphon wa hi in a hin la hi chi chung changa hi neu cha sei be nom khat chu a hi le inam sung igam sung boy lai ta a ei ho hin thil hi iza tengole mi sang a hi ho zo di isena izang jiwin hizi chun a hi thei le thil ho hi a kilom bep sewa I bola hi le chun thil hi thil pha a hi in a hin la anjing jong hi Bible in a seina a chu ini wala hi le chon si na hi ti a hi in tu ni a hi chi World Cup hungluna jong hi ivet na hi le World Cup hunglun masang sanga Messi fan Ronaldo fan ti azat fan ki bola kinaloi jong ga ki ki na hi hichiwa ka seinom pen chu a hi ai le ka nammi te ho World Cup ma hi I than no ma ivet no ma hi le vet thoding a hi in khuti ta fans hi chi khuchi ti a party si ma khatle khat kina na dinga manding a hi poi khan to phar a hi ta in masanga banga ngol the thu a hin khoman phat a hi ta poi ti chu neu cha iga seido no ma hin tu a jong hi Ronaldo fans Messi fan ti sanga Kuki fans hi kitam hen lang inampi fans hi kitam hen lang phateta igam inam hu theina ding le igam inam ipan de theina deu zo a hi lungel nei lo han igam inama dinga jong khan to na hin tin mi vet dinga jong zata hi diu hi ti chu iga sei theyo ai ke de na hi abana chu a hi le masanga jong in sei ta win khat ve in sei sa wa hi ta in rifleman manglem sang vai phei ama hi
award amuna chunga kipa pin na munchum choma hilim na ho jong ana umin hita chu Indian government in jong award anapi ahin Surya Chakra napi ahin hichi award anamu pa hi army ho adinga chu alangkhana Indian dan dungzuya Indian sepaila a award la jong asang pen athum na a ki he hichi award chu adon ahi zi in nampum pin jong kipa pina za chom chom message so jong aboltan aban le in langa ahung kile a jong hi lampi dunga jong hi inam sunga kiloi khom na za chom chom hon jong lim na anabolovi ti jong chu mu ahi in Kuki Inpi women wing hon jong hita chu lim na anane yuwa kipa pi vetsa na a chu ama hon jong hichiwa hi na lemovin akipa pi vetsa na a phateta in lim ho jong anane viti jong mu ahi in alang khat langa zomi zut association hon jong sinjol block hon jong hitima a chu lampia hi kipa pi vetsa na in chadon khom na ho jong anane ki nuvin pon ho jong anasil sa viti ho jong mu ahi in aban le zilai ho vai student association hon jong bolen wang ho ahi analam dot ki nuvin ama hon jong inam sunga hi chitabanga Indian pumpi amin amu zolo highest third highest peace hi chitabang award ahin mu theina ho hi kipa pi vetsa na achu ama hon jong lam dot na vai dot na anane vi ti chu iga phon theo hin tin aban kit na hichi kultu wang kho a church leader ni kitha na chunga hi mi tampi lungkim lo na hi in adi sana mundang danga jong chu kitha na jong le hichiwa kitha na ho hi Burma gam kai sunga thingnoi ho Indian boulder hin kho kala Indian territory a hichito banga attack hungki bol na chunga hi nasata demna aboli ti jong chu mu ahin tu le tu a hi tangkhul ho jong hin nasata apan ala o hin hi chi iga he thein di wa chu kultu wang kho hi boulder nai cha ahin kolgam le phaigam ki khen na kom la ahin tu a hi kolgam sung a boy nei 2001 a pana na boy a hi tain 2001 a pana ahung ki boy til pha chom khat sunga chu PDF o hi hung hat nu wa muntina sepai ki got lo na zo se hi attack a hin bol wa ban bana hi a hin to pha wa PDF on atam zopi a hi vai a hop mo a hi na hin la tu langa hi evet ke na hi le government lo a ki hi dan chu government chu a hi le min a gampum pi a sumhung lut zo si a hi lo le fan zo si mangcha a gal abol the a hin la PDF o hi mi pin anei sun hita chu aman khom wa a hi lo le business za chom bola hi cho a ko na chu government ado a hi in hi ji a chu ama ho hi mancha lang hi hen thal chang lang hi jong le la samjiu a hi in hi chi a la sabji wa chu tu la jong hi vet na hi le Indian le Burma boundary dunga ai mi kho chen ho jing jong hi tu le tu hin junta hon ahin man ol he jengovin ita chu masanga PDF kem ana na ho zo si jong hi atam zo pi hi tu a hi junta hon ahin le lo tawi achung langa ko na anoi langa ko na hita chu achung lang le anoi langa ko na he attack chil ha aban bana hi ahin no wa hi le nga di se na sagain reason sunga hi junta ho ahung tha hat kit tawe ti ho jong hi mu a hi ni ji chun boulder dunga cheng ho jong phateta I chi theiwa ikiven phanu ngai a hi tai ti jong chu iga phun theiwa hin masanga boulder dunga jong e ho mi ho a hat nuwa ngai ho lang ho a hat na hi le chun I chan ham khat e ho dinga jong advantage thei a hi in a hin la tu a hi hi chi junta ho ahung ha na hi le chun junta ho chu I het thei di wa tu ni a hi chi gama attack hin bola NSN Eastern Flank kiti ho loi le SNA kiti ho loi hi
junta ho to ki thu khoma kol se pai ho to pang khoma gal sat a hi ji wa chu ama hon hi chi boulder dung ho a hin to pha ba hi le chun India gam sunga lu le pot ho jong chu ama ho dinga hung nom zo ding advantage hung nei zo a hi ta ji chun a hi the ai le India gam sunga Indian gam kaya boulder dunga cheng kanam mi te ho kuki ho phateta ikiven tu mova phateta pan ila phan wa hi aji chu Burma gam sunga masanga banga e ho lang hon vai a hop banga cho hom a hop theilo naw tampi hung ta je in a hi the ai le ching theu hitin phateta ki vengoi ti ti jong chu iga phon theu a hin chule Kuki Inpi in jong press statement khat a hin bol kit na cha hi le hi chi kultu wang kho attack ki bol na chunga Burma gam kai sunga thing noi ho NSCNIM Eastern Flank ho a hi win aban le hichiwa Sani National Army tia kimin vo junta to ki thu khom ho hichi hon boulder a hin kho kaluwa kuki cha te kho India gam kai sunga ho attack a hin bol theine chungu wa hi nasata demna bol win chule Indian government hinga jong hi tepna bol win agang thei pe na boulder ho na ven bit nuwa hichiwa attack hin bol ho investigation pateta a bola a hi na ding dola international boulder ki kho kala hita chu khukhat country chom khat attack ki bol na chunga hi Indian government in a khut hin hlunglut han lang pateta a hi chung chang khol chilna nei han ti a jong hi Kuki Inpi in Indian government hi nga jong hi tip na aboli ti ho jong chu mo ai kit ne nei aban le hi chi attack a hin bol nawa ta chapani akapli kewo hilovin mini zong anakitong khakit a hin ta chapani zong anakitong kha in hi chu ho zong hi boulder dunga hi het sawa hin tu lai di di chu ki lam hla na ho zong ha sa aban le on road na chi na ding di di a chu tangkhul ho to ki cheng hal a hi za a hi ei ho dinga chu medical treatment a ha sa a hi in hi ji chun tu chunga inam sunga leader hon sipai ho hi nga hi na sata thum na taw na ananei win a hi le hi chi wa hi Assam rifle hon jong helicopter mangcha a kultu wang kho a ki tong khate ni ta chapa te ni jong hi medical treatment dinga hi anapodo win khat hi ani ni hlona hi hi ta chu military hospital le ma khonga anapu lu no hi na hin la khat hi neu khat special dewa treat angai ji a chu neu khat a ha ki jenjap angai ji in ama hi muncho ma dingin anapodo ki no vi ti jong chu mu a hi in hi chi chung chang ho jong ATM khan update ahung uma dam na hi sel na a hin nei wa hi jong le hi chu ho jong chu hin update ki noi tin nammi te hon jong tunia hi chiwa ta chapani ki tong kho ho jong taunan gel do hi tin dam sela a kho aveng a hin jot kitna a kho avenga apan la na banga pan a hin la ki theine di win jong taunan gel do oi te ti jong chu iga phon thewin tin chule anamolium sate ni pu let min lun hau kep a hi in aban le gol hang lun min thang hau kep a hi in amani jong tu ni a chu kultu wang kho a vuilim na kin ho jong nei ding in program ho jong anei ta vi ti jong chu mo ai kinin ki pa le jengin dam sel le boina lo hela hi chi to bang program ki gong ho chai theiding le bol theiding a pathinin hun hoi le phat pha apg win jong pathin I thangwa win koi to bang amani sun na a ita chu ki thopi na to banga reception bol nom au ma hi jong le anoya hi number a hin pe win 9233030677 hichiwa hi gp I bolwa amani ki thopi na le amani hita chu koi to bang reception a sum thot nom amuna ga ki che the hi jong le ti a pan la nom hon hi chi number a hi I thot the wa hi ti chu iga phon the kin wa hi aban le ko tu in jong het sa na khat thukin het sa na ti a hi het sa ti a hi thupon a hin bolovin hi chi ko tu in thupon a hin bol hi a hi le Sadar Hills gam kai sunga Kuki zo Chate
hodinga het sa na hin bol hi in Sadar Hills Kuki zo nammi pi te hinga het sa le tip na chu tu chung thil so chung chang hi kim mopo na noiza nampi ke ho khom na tuni ding a hi ze in SOPI haugin longdam sa ama hi het de wa in loko na achi na a hita chu NSN IM hole ZUF kamson ho kitho a anakap li lokon na anachi na anakap li pau cha hin ama longdam sa tuni a vuilim ding ti a to gon anakinei pa chu Kuki Inpi to Kuki Inpi makaina a Sadar Hills kam kai sunga ki ho khom na khat nei ding ti a hi ze in hi chi vuilim na kin ho hi anaki bol thei ta loading anaki tip chon kit ding a hi tai ti a hin mi khen khat chun meeting sanga hi chi chu kho zo ham ki vuina sanga meeting chu kho zo ham ti mai theu a hin hi chi chung changa hi ko tu makaina zala hi government hinga thum na kinei a hin demand kinei a hin hi chi ho chung changa I to banga pan la ding ham ti ho zo chu sei khom na nei ma sat ding ti a hi ji chun ama chu ngai nep na ji a vuilim na kin ho ki cancel a hi pon a chunga hi I to banga action la ding a hi lo la I to bang demand ho chu phat sa na hin nei ham ti pa zo chu het chet ma sat ding ti dei sa na a ko tu in mi chi thupon hi mi pi henga het sa na a hin bol a hi ti pa chu iga phon thewa hi aban kit na hi Kuki Student Organization tengnopal gam kai sunga Kuki Student Honjong Zen V Chandil Akai Simlai Insung Mi Ho Zo Si Kimu To Lo Le Seilawa Ho A Ze In Ahung Lung Ding Ni Ho Phat Le Mun Kipi A Hi Meeting A Hung Pang Te Ding In het sa na ahong kinei ti a hin teng no pal gam kai langa hi I het deu khat chu zen vi khat bo hin hi chi chu chandila hi na lai a hin chandil gam kai sung hi tu a ikiboi pi ho la a hi ama ho jong hi nga zaw loi jong ji a hi ji chun mi pi ikiven bit theina diwa chu het sa na a hin bolo hin tin a hi the a hi le hi chi chandila JNV skula kai nu le pa te ho zo si a hi thei chana hi chi meeting a I to bang thu phone ke bolding ham I to bang a ki ven na ke bolding ham ti I het no ma hi le zaw so ke ding in jong Kuki Student Organization thalhenga tip na avela hongkine a hi in ani ho ding a hi le jing ni ho 13 June 2026 hi ding a phat hi 11 am hi ding amun ding hi a hi le KSO office teng nopal hitting a hi ti chu mi pi het theina diule itiam khana social media hi chu to bang thu phone anaki mu lo wa hi jong le ahung kita do ho I mu lo wa hi chi video ina vet wa hi jong le het theina diu koi to bang a hello wa uma I SOPI u inaw hi chi jen vi a kai kha a hi jong le ana sei son pi o hi tin ana het sa te o hi ti ti chu iga phone the wa hi aban le go to medical team hon jong hitima a chu tu ma sangjam a het de wahin SOPI ta chapa mi som le li melong ho khutna an tang den ho tu nai cha chu hung kil ha do a hin hi chi hung kil ha do ho jong chu adam lo hi hung sau sau a hi in hi chi adam lo ho chu vil ha na aga nei win ama hon jong neu khat phat chom na a hi nei ta win aban le Adam Movahi le jing na kholang teng jong le hindi search ki hung ki bolding a hi tai ti jong ki mu a hin ki paum le jingin hung dam mo ti luwa chu mi tampin agin mo chu ani acha la wahi piam khat la o hin ti ti ho chan ge jong hi gin mo na za chat ana a hin hi chi keu chu hi lovin tu a hi ei ho langa masanga patna in ha do ho loi mi som le ni ho jong chu tu a hi melong ho hin a sei wa hi le mi som le ni Kuki Chaten a hin hla do ho loi jong chu tu a hi adamo vin apon chawa damo hi khatle ni damo hen lang hi le adamo ji u chu hi ti khati kiti the a hin la bona adamo hi Kuki Chaten EP ani sa ham a hi la vai le social media hung thang ho bang chu a sei a thu sei na ho chu inga ya hi la hol do a
zep kita zep ding thanop jing a hin a sein be nawa ama hon a seu cha hi le anu apa aman khom vin no mele pasal aman khom vin a khian no vin pasal mi gum hoi a that no vin hi ta chu mi som le ni nu mei ho hi a hian no vin amit a kan pi vin sangen ani sa vin asani asa auzong chu bong saham a saham sanga ham ki hello hita chu amo ni asa jengo ama hon jaw mo ni jengo a hin la hi chu hoi a ki khol khola hi le a ji pa te ho a pasal ho a kai do teu hi chi ho sa chu a ho nu wa a ji teu ani asa au hin ti ti ho chan ge a hi tu le tu a hi a cha propaganda hi a hin bolwa mei te hon a hin ki tho pi wa hi ta hi thu phalo ta hi a hin so a hin hi chi to bang chu Christian Chaten bolding a jong kilom lo ta a hi la vai le tu ni chan ge a hi chi to bang lunggel jong chu ki nei khalo a hin la lunggel phalo da no le Kuki Chate chunga e hin ngo na pau hi ivet na hi le daum le zengin mizi chun a hi THEI le nam sunga leader hon pateta in don butna ana bol kit no hi te hoi press release i thim thovin na hizi chun hi chi press release be in hi chi thu seina anei ho hi in zo khalemin a het khiel lo na dingin hil chit na pateta in nei leo han ti wang hi deisa na hong ki bole ti zong chu iga phonu a hi in aban le ZYF kiti Nagaland gam kai sunga zaleng rong zut front kiti holoi hin thu phone khat a hin bol ven hi chawa he ama hon a seu cha hi le advice ti a hin ama hon advice in bol now he a hi le tu a hi Kuki Chate a hi theya hi le Assam gam kai hi hen Manipur gam kai hi hen Nagaland gam kai hi jong le zaleng rong ho chen na a hi ki veng jep dingin he cha na ka hin bol lovi ti hi chu ama ho thu se hi selo hi chu aji chu tu le tu a hi thil dan ho pa hi het so ke wa hi in mi khen khat in thil khat hin bol hen lang le community thalhenga bol dana hongkilang ding a hi in a hin la hi chu kei ho community mi khat bol khiel ja community pumpi min se ding ka dei po win mizi chun a hi THEI le nang ho chong anaki veng jep mo vin ti pa hi het sa na a hin bol vi ti hi mu a hi in a hin la Manipur gam kai sunga hi chi makhan zut organization hon condemnation a hin bol now hi ga veleu chun hi chi ba chong hi ama ho in phateta aji u chu in jawai ga sei penu a khut a ki hol moi a hi lo lem to a mi gup ki hla do hola a hi ata sa a ki chen nin a bongbonga a ki sa nin hi ti khati ti a hi a za ra sei u chu a hi wanga hi chu ho chu hen lang hi le tu chunga mi thi ho mi gup amu do ho rims a postmortem a bol wa hi chi wa chu amu do wa a sei do de wa hi na hin la hi chi ho jong chu ki sei lo wa hi na hin la ma hon tu a hi propaganda za chom sima in zo wa sei ma bang wa chu a pasal ho ta sa a hi la vai la pasal ho sa hi ei hon pi wa anu mai ho hi ani asa wi ti langa hi thu a sei nom je wa chu tu a jong hi propaganda za chom sima di lo ta Kuki Chate ngo a Kuki Chate hi a phalo top sana ngo theina dinga hi press statement za chom a bol ve ti pa hi mo a hi a hin la alang khana ka ga sei nom chu tu a hi chiwa zaleng rong hon thu so a hin bolo advice a hin bol pau hi ingai nep lo de wa hi kana mi te ho zan hi video a jong chu na sei ta win Kuki Inpi Nagaland hon zong mi pi het dinga thu phon a hin bol wa mi pi hoi kichi thei de wa hi Kuki Chate kichi thei de wa hi igam sung inam sung boy dan het so ke wa hi in a hi THEI le mi khat mi ni hita chu bazara mo chi a kho thei lo cha a kho sa ding phat a hi ta poi neu khat ki beng mo hi tin a lo thei lo wa pot na ding a lo wa hi le a hi thei chana i kho idal ha lo deu i kho wa pana mo kholai len ti ho jong hi i bol lo du wa hi ti a he sa na hin bol bang wa chu
Kuki Chaten jong ikichi thei de wei ti chu a China ai ga sei theu hen tin hi chi chan chu TUNI Kuki News mang cha a igam sung inam sung boy na hole idin mun ho mi pin he thei na diu le ki ven thei na diu le thil dan ho he thim thei na diu wa I hin hil che thei naw hi chi chan chu in tin TUNI Kuki News in be a hin ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han